na ye ni Yesu ato nse didi wo heaven wo Nyankopon hira judge ye pa che wo woni emayen woni Yesu ko to nse didi se ni wo be fa ni a yo abusua foro ye balenda enkransa pa cho video na ready a ye de ye tumira na ya kiresi Sompa Nkomo get results maestro adwuma ye ni o no we twa me de me yesimitirasie no maestro nkransa maestro anyway video no anu maestro de ye me sa simitirasie na ye balenda said ye ma munya antie no ya maame a oje na woni ne tena ye e won kransa en cry film kransa ba ye ne se o se Linda nkope baabi na nkwasem sebi ontumi enkoso ne ntrade onu so okun ni kun beba na ho nti anajo don nonkron ne fa mada ye frem se ya pamela ndesi abonten woni ne ba peche jankaba ti na ese ye pemwa enti lawyer amponsan bedi akon o London woni ne yire perpetua perpetua ne maame ne tepahema nyame hira wonu papa lawyer amponsan bedi akodiskane by 4,000 obusa mi say Linda dan na say na mi say o say 2 years na dan 1 month 1.5 2 years ne be 36 million and o send 4,000 eno na makotua sika no Linda na ne be sini so a yakotua sika na man kama no enti lawyer mponsa be di akoba bi a wo bia onyame hira ene yesre edema tie ka se Sompa na sound ma fa penti in kransa yo tu lawyer mponsa be di akon UK na me fe o cylinder baby o tin kransa yo tu Emma we say an executive na me 36 million or 4,000 bread me won kransa scanning me baby calendar dan calendar efiani maestro wa Linda ji frank asamba na aka chelo ya bosa be di akon na me transi na me shila ejumani mushi ati na me be she efia kitu e bi ni twaso na maestro fu Linda wa wani tia say ni pana Gabriel manema shene ni monyam eda na akotena mu nso opa no mase to use enko ya de ai be ka say Linda yesi ni opa ya be so bia eda masile yo na chese enkransa lawyer mponsa bedi akon nyame hira Sompa Nkomo get results ene da so no la so Church of Pentecost ejenu buatin eda case ni so guso enabusuafo na ba o mo koloya ho ya maami bi wo London ya friend no ma Sophia what a Croydon what say ma 1,000 na mo koloya ho yi mo fankotua mo kanibi egusu asire wiase nyina amoa e de mabusuafo yi se de aduro no atokrodo ti mo meboaye me patro Mr. Champo jema oso na wonko na meta ye china inni manko dey osofo etesei mame you se na no dia na mo be ne lawyer se yemra ukara ne ko hwen kratam nti ehwe mu no na aka Eco Bank de no ande o me se fa account no mamre si enim nti o se lawyer se na won famra nti o be ba yesi da mo ba no e da nso ko fa lawyer di na chi no so ko fa lawyer yo wi asi yo nti say the atomwa yo e dia na wo ka kire maami o this Gabriel friend ma Sophia o London ma Sophia nyame hira no on training him onye ne dobo na nyame ene onim ne wadi baye no nti medanasi yo nti mo fo so ko so na omomwa medanasi nti na chese de ho no yo senkola no bia ho e edo badias yo ene meja kwan yo fanko yo abusia for Facebook fu aba edamasi bebre Jennifer Poku Riley's Cuisine odeno ho kwada so ene obo waba bedru hayi ena fe eye September 22 wono so ewa ha
Nicholas Asante Owaha Nana Ekweko as usual Adwa Boahema Delis Romeo Idi Miami PSC akosia ba kwadwo nyame hira wo papa kwadwo na fe Isaac Otoke enso wa Adwa Goldie Rachel and Lati ono so ejina mu papa ewa hei enti na yebe koso ma me betranse ma bana mo metranse epa mo cheo ya maami Josephine me se na no ne ba enofo ma bana betra na yehwe di onyame de ye bi ebekọ akosie rade ne yeboafo jo etisei ya no bi wa no kakra wae yo acho andei school fees what ya tumu jo mama me pacha mo bakoye no niema mutisei acho ye bakoye no Umais kase yemfanko jini yenkonkoshe labo no ene scan ekoye no moyese date no mo share no apa ho tiji se yesa ko buku date ni bi nti yekoye no moyese ade ya chia yemla na yeme labo no na nyame ya aduma wo china ya baba ya scan yo ti labo ne de mo beko ya mbesa ko dabe Ashanyame ya aduma wochina no papa ye bekwa akoyeska yo ye maami bi wo UK ye freno ma Mary o se ma 600 cedis tonsa free ni pamwa obi a wadru osofo hwan yo na metie o why jo kasa Ashiyo mamba chamidasi nyame slaw mo mole ko ruasin tu de be alada So I don't follow up with why Ghana has say I saw for Mamma Nimun Sinamo. We also sang coming by Bob. Said I may be you, we are not your means to find you to Namin Sanchez. Find you to love my Aquarian. So I'm going to say, me to a menu, mammy, pepper, ice springs, any pata ranking, or say particular. Momona me fancy Jimmy Beya Kumana, and that you mean Sujua day, sir. Miss, hey, school fees, may say over Unjambo. I may quite fat so. Bonum. Nana dear me mammy be soon. Me mammy, me dang the beer miss. Me party as in our friend, mamma mia. Ice Prince featuring Patarankin. The title of the song is Particular. I love your waist, particular. Hey, Joe, Mama, Jesu, Ate. Would you so cast a da breadru? What our mammy, ya do manager me fre? Ya mo fresa na kotia kutum. Joe, Casa, Jesu, Tina manamaju Joe Kumano. Jesu no pacho, Nakasa. Mama, Miss Rado phone in our say. Obian come bana one pipe bomb. Naka crow benya bia on fama buame. Gana so for so muame. Na no ba makwa kwaya nyina se anya ruadura na makwa ma. Abro chef for be so muame bana why. Mama, Mama, may you madaka maseng na sila da susu. Mama, minti why? No man will be about to class with me, but you know for the temple, Mama. Yabutre, eh, Mabna, eh, Joe, Jasu, Mabna, Mobako, and Sana, we so the eternity. Sir. So dana moko hende scan na moko ye ya ma wadru meboa acha nya mebeye ya ma wadru a ensakra ye beba wate yanso ye de mpa bota we Johnson na anu ahoma che kura me frɛ mo e bo mpa ye ma o
because we are standing in a gap for you. And meme bibi how what wo maame ewrade ni madansi me bom pa ye kra ma wo che me ame ho na minim se wo nyame mo panyankopon ni afa wa nyame a ye ne nam no obemi akodi adansi what amen enti ema bibi ajo hwemanim yihu efiri mu na ye bom pa ye mam meni nyame atentam so makoda yi metena ha ne enka ne mani ye nkire ati eti nyame beye why abrochirefo nso fra o maye ready so mo beboa obronsam eto da bia eya ananadwen ne se wo pian ya kokuyen but ho no ne nkunimdi aba eti ma abna ya de nyame be fa so ama kwambie bia aba wate twaso abran pa fiska ne ma no na ase na omonko Germany no wajigasa bruchiri kura wode ma abra beko enti eno ansa wo bebom pa ya masafo no why do wase metwato na menya kwan Chamas metwato ne said what this guy be friend ma Mary Orlando Chama Mary na menhira wo ntra wa hiem wone wakoma so adisire nyina mfama wo me ba so me kana se me ma me anope wo so ma me ade adro bra me ba no wo so me da se nya menhira wo so for ma me wo so nya menhira se ya ba ha sei what she here and they said you sit here ma bu bia kwa wo de ma ya se be ka ya ra wo se fa so adofo adi ma me nya menhira bo sa me ma me kura na wo be no se ya me ba bo se nya te ma no wo da ma be no be what is what is that in fama me I will match wo flame na wo ye bi say ma me ya bi sira why na me dem say o ya kupo ma wa search area ma Joshua kudi mu no obesa be be yare ama me dia da sidia na sidia aba ha say da ma say obi biara babu am bia no ya me basira no do na ne pai bo beta ya chi ya me basira no de empo no obeso ya video yi bia na disuo be ba o be ka se rade sa kwa yare no ya me sira no me da ma say adasi eye joli po ni na monko na yen ko ya se ni so yes number 1 Kwatima Salame Enkuransa where complainants accuse konkase wanu so wankuransa konkase na ati akotomu no court order in court abaima mami na say mamba choye ya no abi wa no kakra wai mba choyo wo ba mi show isu a ya wa ya mamre adawroma mo me bible me o Quran snap bodu ya na ya bi focus ya fefe de hina ape mba choyo me Kristo ni ti Kristo ni se mi nu Quran ba bro pede mba choyo me bible yo ko yan sori me ba choyo me ko Pentecost ko yan sori ba ma mba choyo me ko City of Hebrews and also on Granzan City of Hebrews Pia Babro Yanko me Kwatima Salame me cramming some Bible Sasamo making Turado Minitro Yehua Boame Pia Oda Shelemati Shele Abaima Abave Abaya tubum the assembly down how are the down mammy that would ma my is in nature lemina asanu es and your bonnet New Year bleno and I New Year ye patcha and me baba yo kumase or me ma menchen wo aha blemai nti me kayen so ma o medi bulonya e wo me ho nkran na nti baba ye he ne be the time bia ya me kwa adwuma nti de bia me kwa adwuma aya me tama me pono bulonya mu da ya ye mpone ntem ti adwuma no ye mpacho me pamade nti time bia ye be pono bia ai ansa na makwa akwohwe nkran nti me kofie ho a na me na no ba akwo ofie no aka yem say salo why no de nkola hin jabe me pacho me nua bayo bi wo ho ono no he nkran me pacho okay nti
me kwa no one catch me say me buy or Johnson na wo su ne me kan ne me fla akra ne me busa no e wan kan cross na ni ene na ye ne ya nti me hwe na me sa fle ma me say o man kra ne nye den embla ne me man kra me do mu sikam no omo ba kumase omo ba 2 days time na ma me asa fle me o ban ba rape no ne me say why near rape apply wo bisa no o se ma bisa no na me bisa na onka afa de wa aka nipa kora na ye den o rape ni kirem ne me se o se hwan o se ko nka se nti why da me sere ye ne me se ko nka se so betimi aye sa de we abi ma ni be friend sa aye ba chai ne me se nti wa pa ne me se okay o da fa ne bla sa wo de ne ba ne ye de ne ko hospital ne ye be hunu ne ye den ewom ne ma me de ne sa da hia ma me antra no da krai ba ye na ma me ka me kire wo se wo da kra de ba ye me be ya sifli moja ni nsuo nya sam kitwo akra de wanya mfiensi aye mpa twa afi kra no ko mfiensi ti bi da kra ya ko hospital ne ba me frɛ akra de papa e bona mane me frɛ no bona mane no so anya ntobo ase samle na ye nka ma boy ne nteye nti no odaso ni na me adua he ase na me ba he ba ye ndie na ohunu no minim sa asem he to no so seseyo nti me ba ye ofla me ba he anko nti ho na me so me da kwan ko hospital be kwa ye case ato na nka numle ya ba be fa no nti me fra akra papa bona mane ono so anya nto bo ase na ono so de squad ba ho ebe tugu akwa yin so se be ye den be bu nti aba sa da afa bia o fie ho bia de efie obia se dabi enya we nti omo gi akwa no efi omo nsam no de omo gi ni fi ni nsam na akwa hidwane ye nti wo dwane ye ade chiye ye wo ho ane ne maame ne na busuafo beba ho ba bebusa asem imu nokole beba omo se ba busa boy no ama boy na agi atum se eye nokore waaye nti omo ba omo di dwato asa na omo de ba dwato asa na omo de ba na me ofa mo ka kire de se dwato na omo de ba ne de ko nka se foto ni eda so me pa twa won ne ba ne me se hu di anya dai ehia na akura me bai ni hwe ne ye dai ehia ne mo ka ne mo beka nyina akoye ne me ofa mo sa de no mo betwa bo aye dai ama omo no mo atua na ye da hwa akura no bo mo ba ho be 5 ma me ofa kura pam wo mo so still no mo ye dai omo ba ho nti me so be da akwa ko hospital no doctor he fla akura ne ye bibia wie ya o so wo gi me 12 million ni me se 12 million de se sia de me need 12 million ti ka me pa na cho me sra no on sign mame ti sen ko sign mame a nanka ye wia ne ebe si bia nka me di ni ska be den ebe ble no doctor he ansan o ka kire se si yenya scan de ba case ni wo ho o be sign na ye de akọ na se o sign na nka mo de akọchi ko nka se fa twan wi asin nti wan sign ni me nti afede me bai me so me ba be pono me ho mo ma kwa ni trans na mo kata ni sika kakra e wo me ho no ni me di ahwe me bai yare sa ba be pimi sa mra na me hwe me ba no ni nua be ma ni di animu e bla ye 10 million say ye nje fa fa o ma ji atum se ko ni nua be ma ni bla ye 10 million say ye nje fa hwa akrai nti odi 10 million ba ye he ni bi edi bi chi a hospital base ada na sika ni nyina asan ye afa ye fle ni nua ya rerew ye fle ni nua na no ana ni nua he first ka bia ma wo nye sensem se bebele nti ma fle ni nua yi na 10 million na ni nua ne de buy na ada na man fa nko sign hospital no 10 million ya o de buy ye doctor ye de ko doctor o ma ye kokwa ye lab na niema nti sika na anso ti akoka de ye wo gi no wa sign no nti sika na anso na nko asemuni akola mfie nsia sebi obi akoto ne mo na nsuo ni mo je free na seba ti e hu ni mo bokola se ko nka se no Salome o wen me ba cho wa dwane e won kransa ho mususu se hin wo hye bi mu ba o mo di complain ba so o hye ne maame ne papa kura ase e wo kura be ni ase e wo John Kwanta insa side e wo fa he me ba cho wo nsu insa side ofa domase kwala nkwa aben kwan no kransa
nkwaben ana nkwaben dabi nkwaben domase akuza domase nkwaben kwan no ho no omsusu so hye omuso ho no eti na chese man one sign inti man timi kra nko ye case pacho dabi antimi amfa report na nko so se kire yekọ police omuso kire doctor in the report ye dey e ma ba o ma ye nuro e person say bi kra ma ye ko pacho mo nkata kra ya ni mu mame na me musa na sem abaya eti say kasadin eti say kasa hwade nim na kasa o ho te say hwan no ye usa no hwan na ye usa no kon kase eye den no ye usa ototofe ma ono ko da ofa he ni fi ho oh nyama ye hello ni fi ho ono ko da o ni fi memo tinku aye bi wa no ate ono ko da we ni fi ho hwan be friend se ni ono da he be friend se kon kase enti eya na eye wo ya ani kase guade mu eya na eye wo ya ani ti se wanko unko school anu ti unko school abusuafo ya wura hosem wo me ya yetimu yimu abranti a wo watimi anyinsan awo ba wachi obi babai wa 6 years allegedly ene na koda amensuo ni moje efiri nase yenya 12 million ama dokota nsan ti konkase ati ni turumu ahwe abo ni turumu brazia ene na monkoransan kura ase ni foto yi na daso yi apanta kraku ni foto na daso no enkoransan patamu dumase bia de mani betwa brantie yi so honche no ni nua na obetua 10 million no ye pese ye ne kasa waje peni so ne ye be kasa sesia no atiatom ofre na wonfa na ye papa ne ye maame no mamu ye nnwuma bi eto de bia yesremo mumputu human face kakra akoda CCS ya to ni monama na japade ne to ene na siatia bom aye trousers ati atom sakodai ya nya duro papa anye no a obenyi no na ise enu podia nyame anya doma na wo de kura se benya problem Salome je say mu start system de duro kanu no ya kosi sei ese de aya me to duro utadro drasto adenti if is wa umfane nko ese o de ne ko hospital ni nyina akwa yes kasem na ne papa ne we ne papa wo na ne jai dabi na ne papa wo de onu so mo ya na adwuma nye atele na adwuma nye abato bronsie asam wo ho mo jai ndaya de munyae na wade ya anwe ne se mami ni dwamla na wanso ase wate atombisi ni dwa kakra bi mla na abedwa fomle na me de nsem bi se no jojo me pamucho bebrebe wobo Heba and Medical Research Center for Adwatu me pacho so abeti ehwan me pacho enko ho okon ka hoin titriti jejewo to chika se moja broso stroke nyodwe yade kidney esel afe wakoma bo sick tipa yade nde we adwuma kakra bia na wabre ye wado ato adumenu any of mami kenkedi anu hye ho ne ye kro enkransa adehimai off a drug road preka se powder binom wonnim adwuma eye fagu nkwam ebe mai mi no fagu stew nim papa fagu nsuo ne fa wo ka ho me pacho no ana sofo akachire ebe ma wakoma aye freya ho mai 0249 761508 kanjem into papa akaline mesre mo fa me judge de ebe na wonum wo ma bre mi bi na me ba mi wura fi me jane me office eye nsu pa emu da ho eye kama wo obi a wo ha bensa
wono ma wawa ma wad bensi ni nyina be kama no bi eni ebusua ni nyina afa ma blood circulation so ye adwuma yi umoja no be dia fusane kama frenaje order 0241 449 19 akala drink water no Bishop 75 apempra de kodi huko wonsa wohe baby ya ne boso for girlfriend retu sisimu ya wo adehye market masim rom yewobo freyin 0598 58521 Bishop 75 wunya dwuma anye ka ho wo ye bebu na ho fie no odunum kopmadu asem phone agri business any Mastercard for and I will say wo mamontetiye na matumi ayadwuma ama wo so sa kwano me pa cho number obefreni 0308 255 775 time heba time se malaria in no papa wonu wato numbi kokete so antumi TIME time HH heba boni pedua no se ensansa jinsa firi wo siagu be manano oba wa himfi ho woton krosan nyina be firi ho 0244 417 669 Diamond Dr. Marina omu ya brofo wose kompo akosi buni etwo otu ase ovarians omfosi kankan wabeti ayi bebia wo bia Parkinson disease ho ewoso bibi fo wo baby brim diabetes obeboa ayamukuro otu ase kra emma wo so ho ye wo kuma city UC junction be Santasi runabout bomodian so be 0241 677 508 where ye Boris B and nampa papa fie Boris B ipa chobro nye wudi ni say where ye sister we could ni say me pouch open nam papa na so sebi dia den na no me koye yie dia mere akokwa dia wodi eden wo ho ne kwasem ya wodi emle wo ho to se kra nya nya bi obawe wona makwa ne akokwa no wona makwa bia so ubenya bi say ye ne sere ne ntaban na ye ne saa ni nyina obenya bi Bantam High Street any President Safodi and Mhwes asawase market Santasi runabout Poku Trading SG Motor High Shebodi Junction 0544444453 Prophetess Nyamechi and kwasem pa cho mo fa Nyamechi picture nto so maye pa mo chew ye ben Nyamechi ewieye bre onyame amanitumi akodan fie nsia bomodin say ya awosem freno enyarewa akwantusem spiritual marriage eduabo yabo odua from Hakopim India obehunu no wada nyame chebe dane dua enye na ho ode nyame ama na bofo a woni omu ye adwuma ti o hawo bi da so a freye bay 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 number wenko ana free enonko me Patro Express Group me kwa buchi me Rachas Boating papa wiye ye chia wo ko Canada Australia New Zealand Germany USA ticketing visa ni obe ho adwuma de ama ko ye IELTS sat so fe oni ni anu ka ho 024 900 0448 Mr. Champon akore ya semu mumre mu na atete se woni ni me da se woni ni akore ya semu pa de are hu na friends ya tete pa Bema no we obi a ni timu sum na ni timu so odin kodan fiensia anye bia se me wafo ba ene na wo ene se bio wo ba bia nkaka wa nka wo bekoro so Sompa se adwen ben na wohin ni wode koye sa de we say ana no wode koye rituals ana because last ben akono ben akona ya otu momo nsewe never na akono sanya rituals na ode kwakwa ya ede bebie abrante kama ya ne to ade wese so ento ba ben na wo pe no e won kransa no ma anka wonya no na mom na bia na bibi wo mu apart from that so ne make can say abusia no ya wo mu ayi wo manim aba be gia to mo say abrante na gia to mo say won na yes ade no ense se akwada yi awofo no etrase eka se yenye sika emma doctor nsan ense se abusua no edi sika
emma wo mo no de ko sign krata no because doctors report no ene betumi amomako police station akwakoye case na asem no so no wo hwemu SSB o kro no mu akwakoye wo mo ya na busu asem wo mo ya ka no mani but when your case a ene so mo kan wo efie if you say dachi akwa no the uterus na wo dia no ehun aka do me dia yenya na de bet so penetration no aya brante ne ye che se akwa na wo dia kan ti na moja ani nso etu no ene se mo fa ne tra sa na moa ewrabe so wo to eno e wa counter e for what ese mo hold wo mo responsible na motimi enya hospital report no na wotimi enya nuru papa e dia hwakola no anya se bedru efense mrebi no infection na se no sebesebi o ebeyi nkama nse bebrebe bi aba ne daachi nyankopon fa sama na wantumi ahu ya de bia emwa eno tini e kan se be bia ya brante wesi wodwina kwa kohye bia no wo nyankopon wo hu wontumi sie ema ne nche de bia rada enkrofo bi de omu di nokure omu yentimo brofo won be chu ede wa mayen na se sompafo nyawa ka hu se watiti enti won pekasa so handle yourself over to the police and afa ho ble wabusua no mo fa nko sina be ya wo bia emu fi se wontimi nwane ensie ba bia onyankopon ensa ehwew ye be chew enti awra wukuru so no minima sema ye wo ni wukuru ntam yebusu asem a esenyi ni wo asem no de ba mi se cha nyi wukuru asem de ba no so no ekwan bi so no wonyi ni wo mo ntam wo a nke bia nke sika nke be ma ne be boa enti me se awra fa buo ma wukuru mat minima sema ye na wo mram edase ebi akeka kro no ante polina so ma me akwa asem ya wereko medase pa wa kwanya kesi ya odi amami ebra so se esesa abatan ye ma ye ni koye ma ho yie ye nua ba ye kire se wo pamade enti wo kwa adwuma no de naja ne abofra ye ja ne nua eti me ka se bi kura wo be ko fie na de asa eti wo be kwa akoda wo be duru fie no ne bi abofra so dadadada eti obi so ba be si akire daytime na be ye ne bone wa bra wo ani nya dai enhunu bi eti bra so mesra batan se ye ma ye ni koye mofra titiru nketenkete ne ho pa na masa ba ye nua ba ye busua no kwasem ni se ma ye mfunso bebrebe ye show yi so ba so a de wo ho de anasa no kra de se ye ka kire wo 7200 ye sika so nya sika bia doctors report na anytime bia so asem ba na se doctor ka se ohin abia mo fa sika se mra na menya report ma mo ane ye ka se na na doctor person wa gi sika se sanka munya sa sika no de ko ma doctor na be report na mamo na wa mamo ka se doctor obesan ye de ahwe abofra no eno na mo begina so de akoye police report am yakwache boy no cause eye mra doctors no dodo na ta ye san ade no na emom de yesa doctor se wada roma ya no wa hwa so kakra ye de ama ye na emom se wo ogi usika na wa ma report se ye fa kwache boy na no fa hwa kola na de ensi mra bi akwan eno de minim se san de na ye dai e wo ho enti mesre se mo free ha mo kwese sika no mo nko na mo nko pe na mo fa nko ma doctor na doctor na enti menye sa report no ye dai emfa man cause de ato abofra yi no enye na asem o eye ne daachi eye daachi asem na mesre sa drugstore na de wunu de na eda na akoto aduru etu ko gina drugstore ho ana ye ka duro be ka se 50 cedis ya na wato na ye ka se 50 sa asem yi kura ba ye ebesi sa bere wa check enu dodo a wato eti se nka o calculate na unya sa figure no na nka wo person 12 million de ko ma doctor na nka se me se nka ketia what you say doctor ni gina ho ma me fa say wo lawyer kura na yo obedi wa asem de because ba bi asem ni be ko bia no doctor ni make sure say obey dance ni ewom na wo ko kwanta so ya ga bibi mfa nkyira ko nka se e ka say sorry ko nka se mo di wo ti ba bia se bi abofra wei abofra kiti emfiansia wono na wo kofa no sabe o na pempani for madaro ma mo fa ncheme wadwene na anya adwuma na asa de yi se kofa kola kiti mfiansia adan entina medical ka sa ba time mo ma mani nya den ko mo ma ho mo ubo fia ube sa me bi no ma hyeda no ma ba na so mo soma nkwala no akwala we die ne ho ya mi fe o abaya we die wa ma wani anko ne ho a wani be ba ho so no aye de no aye ne sei pasa na mom ko nkase asema me ka kira woni se wadwane ko be ba ye hia ho fa wo ho bra na ye ntena se na ye nka asem no ye fa ma police fo cause we ye mra we sa ban mra ye dai e kekere wo
say I can say mmara no eso mu ne adu gina I can say mmara no na na yadu gina mmara no because the wire no etia aman ne mmara because obi ba no wadi ne dem eti bra ne yentena se na yen kan se mo me da se konka se gangaria a won kransa wodi enkolanke to amfie nsiama ena sabe ekusabe son wusu bedi wo mu konka se ya ka kire u pray wo ma ne mra wo mu nyesa ye ni aye beba ye de anyinyi ye japade soso ni wadi yen mi do nyame konka se ye beba nkuransa no akanya to ho Saudi waji posu Ghana ha yama posu se free range di nkwala ti ye beba wa hunu di adwon waso pen ye beba no wa hunu di adwon waso white no wa ye ho adwuma me fifrate so atopem wose watopa emu wose na sakokon eni asomroji hia eni ebe wudo ya hawani ko ka se me se asomroji ni akokon hia ni ebe wudo ya hawani me se ubedi ya na wa paba mi do nyame ala wallahi ante wona nei uni edi ni jao me pa chan na ya dai na mo so ma hwe ni ya wo me mama bidi me nana ade bidi wo hia na atete nkora ni nyina na ma mi kunu wu 13 years ni na ma wu dadam na wotwentafo na wo hwe wa ade na ma hwe ma ade a mo anyina duru se na tam na ba ma ni wu ye no na ye kuromu ti ye koye no nkora ne ka se omu beka me ma me nchen kakra na wo so ma me tiase me papa na afiri mu okay eti nkora ne hwa na omo tie asu adwuma ne edi na chi ye tailor we si ye ne edi na chi hairdresser we ye tailor eti mi ye na me si da bi wa wo miensa se bi be ma no so wonya adwuma bia me bayi bressa ne me se sa de mete abaye de na abakumase ya tiburonya bia wo mukodi buronya wo nkransa tiburonya ne meje wo mokwan na wo mokoye no wo mudi nu ye ne wieye no brada na wo baaye wukuara ya wo da fiada anadwo tiri okuroko me da ho na ata ne tie ma mekuya ho nyina di moja o ho na me bo fitina me serem si Jesus woni edi ma wu sei nsusu ani no awrade na ka odi ma wu sei fatoto ano ni akura no konka se emma sunso na mentwa no sister o na panta ha no dade na ha na utimi se obe hadwen o hadwen pa na ye nim ye sini suma ya wodi ni ho ne emema ya no ma pantai aye se no se ne yire kura katansem bi so ye se ne ba 13 years da me this speed course ya wono samani aka me kodi nsu me kwana ne ba ne da ho ye di nsu ohie ade ye na tupa mu se na ye egu nenem nti aye ni suma ya wodi etimi nana no mambruni na mama mambruni ye aba bebe mama mabro me nana no mabre midofo many aba one why de na buru mi de asu yi ya nsu amati ni moja akora we enu ya nyaboten yo mama nyaboten ne ukofi wo he na chese ko nka se bi ku wadi ni ba so ni ba ne baba 13 years wadi no akora ne so ofe ne kwati hu nyina ene in court ne juada edidi ma ti ko nka se ni de hia ne dendende ne enkransa sabi niema ade we koso na o makata so ne yira kata so ne yiri nimu kata so dendende ya se we sie na na o ka che mama mi siro nya abotre so ami su nyina wa ya mi baby ya ne yire ne ka ya wadi me asan di onu ani nua kura so ne na wo why na de ko ka se no wa ya bosomo ana nti am se ya duro bi ni na wa ya dia ko ka se no wa fa ne onu ane ya mu ba ni onu ane yiri nua onu so anyam awo nana nkransa yesraun wana abo ajekum ye hia no ye hia ko nka se wana abo kwajo ajekum nkransa south na mu we ana north mo nkransa north and south
South. Yeah, was South. More South. Baby, I just come here. Yes, Rao. Sompa. What that Roma? What is she new? Harriet. Would you owe your bow? Or Banwa. Harriet. Or punch me. Mon sorry. Naye to me to Cransa. Nanyama saying Koso. Dear Mamika allegedly say no cratia. I know Denny. Wafani ba. Emoso no akoye. Nani Kosiana Kodani da Pemwa. Yedin so see come. Ah, Adai. Edian wo men ye dani. Edian wo men yi. Edian wo men yi. Konka se. Wo wure ya wada si. Ye penu. Ye nya woda. Maestro. Enkransa maestro wo tie me a. Wone na no wo ahye champon no hwe wo mu mo hwehwe wo wure na ba maestro mi chiwuti na ba ka fa na ba wo ye de hye wo firi nkwansa ho nyina ho fa ho nyim na ye tumi makoda ida achense sister wo na gugu akole yase se na picture ne tie me pacho ye tam na ye kwa doctor ni siri ni wie ye be de ne ko awufu hu a wo mko siri no doctor ne ka kire se wo sere me yemma woni di aduane a fruit abrobe no mama ankanum ne aponom na yemma ne se moja benya obenya ni moja na sate na ne hunsuo no aha anti efiri wakwa no so de sa de no migu o ma ye nuro o ma ye kumada nuro bi na ye de tufa ye ho atesra ne ye de nti na ase ne de waka kire se yemmo mpa ye se nyame boa na se eduru ni fie nyini bi so na ye de no ko doctor na doctor siri ni se obetima awode a na ne ye de nyame ase na ka ba ma pen mu kra de boni about him so obefa akola fa prepre saudi boni about you si etumu fu se munya hwi ene tramo no mo a mo se muntie na de so mo a jail abeko uhu sin we akura ne be woko private wa ha ye minim woni ye mi hu ni toilet moja wum ni junso moja wum na chese madam na mote hu ye de amu fa ni ko hospital bisano mama sika semo na ni papa wa wo pa no wai papa no so mama oni bi eti anti hu fe se o mi dofo ti akola yi hu fe kwa o au shen na ne wo sika sese mi hwe school mi san hwe boy secondary school una na bai wa kama say mama enya mi afese na mi wo bi na school hwe secondary school sese ne ye be wie kura na wo de aba honorable kwaje kum Kransa South sase mo de papa mi sro fa mi hiamoa akura na nkasa mi hiamoa before bremo na me de asem we judge asemi ama ye nyina esi afem na me call doctor so doctor adwuma o mo ye ne ye bom abaso onyankopon nhira mo ama boy afa ne ho adi na so modawro ma ye bom abaso no ne ye sere mo se ye wade bia ho kwane nyina ne fatayen sika nyankopon be hyira wanya wo 10 million ana 12 million obi yi e de aboa kora 6 years ene be mo sika se nyina ahye a doctor for ya musumu hu ahiafo mo bobi because sika ye yiche no ebru skata wo sekeke wodi ya doye ne tum si wo se wo tum wo si wo amenya boa kora we mpuntuo ne ye cha brante no se krata na aposifo na anya nti no o mantime anya ade bia mu odo ase wotes bia ntime akwa cha brante no eta ma brante jimia no wo jimi ewo ho ana ofa ne hodie because wo ko police station bi say krata kire say ofa akora no ewo yi doctor so ne ewu omugidie doctor so rebetima boye ya doctors yes na mo hu ya mobo anye saboni ye koso nyina ni o sese ye tima kwache no eti wo jimi anu wo jimi tresa anu wo di ne yiri nwia ne wanyem ne wadi ne wono kasa ne ba 30 years ne wasaso ni no wasache ne ba 6 years ko kasa che ne ba 6 years wadi free atina yasi ahoma atire to kwan abuo sim se bon ho daachi akwemre mehu amane na wiase wo wi fonsa ye na ohwe wonsa boni ani pedie ye kata so no ye ne mo ya na mo ye de 10 million ba ye no sa 10 million no more evidence ese mo koda police station
na musu etiem se ma nyi se sika wei amya ko twabrante na ene yenya beta police station ano na mo gye 10 million no se de kotonduro na sabusua na omuni 10 million so bla na omunue ntwa no ye koye nipa ye bone a na ye kata so wo ba wo tia wade ase wo buku adi wo ba ati na jabade adina trapem di sa oba no me konkransa onu ti be mendame konkransa na makohye nanim do ade yankransa o di sa be ma no kasadi so judge enti ye kan say eto da mo ma ye mfa hu emene kase na se wo ye ko ho a ye bebre ye pa ade te ase masa ne ma wesie adentina busua mo trase na mo desie akoye na panta se kuku a ye bomo na jo evra be fo hene ne watem kwansa na panta se kuku a abai kuku a ye bomu evra wo hima na wo hene ne watem kwansa ana obrem ne kwotri odin kurankura we ye behwemu no nya ne manko o bantam wankura bi wo no ma wodi wo mu wase wo mabrabo what I say when you allege because ne akwa ne tia no e ya allege omlam ye nyire proof what is allege what di akwa ne yire ti odi akwa odi ne ba am what pam guru na ti so mi wo to be evidence ma be ne tin wo ka sasem no abrante ni sa kwa sasem sa ye tell you say yes sasem no na sasem odi sam ya ka sam afro ba mu because am kutatu a san kwa sem wo se wo yini firi ho because ebusuani what in ka mo tia na ba isam aguro ba fie o seni pa brabo o pamni pa yedie kwa bonten o pamni pa ni manyam to twere seni pa jijin so seni pa wei ye tanse kwakwo no o cho ye tase se wa ti o ba opa wo yampa na wa tira that was 6 good years 6 years yo na what to bear ma e gwa na se sa woni ne da sabrante o ye dress ka salad wo pata bi wiase nyina kotum ye kasema bi da no wo yo topa na wiase bre ene no me ene wo ha koda na ne nguase ye empa wo so da ko ka se empa wo so da because wiase de oguo no wo betwa ndache so si obi ani ho obi atimi nyo hwe obi atimi nka wasem wo yiri tifi o su gudi yam because what threat so kan ba dey wo be kuno etu wo yiri tifi su wo yiri tifi bre anu makena no tum na busum na wosom ana busum na de ye duro ana sikedu na openo ebedum le bini busum na kasa be me no ya konfo kase moyi wuti konfo bi dia tete na kaye masenu moyi enti ko kase be bia wo dwara kwase no na ni be bia wo dwara kwase na wiase se wonim se wo dwane nyame kredi wo serase na dia ye ne se busua omudi atire ele 10 million eko mat akwa we mame no sa buso mu hwe yi 10 million ko dia maji atu it is true na mu de ko yo na maji 10 million no na matrase ama kwa we afo no di na busia sa buso ni o se kekere wo mu enu tem di a chop ma doctor for sa mu moyen na yintimi moa bone a eko so ebitima che se sakata so san ya ka ba take kire ho no ha eti ye be sida doctor ya omuhu ya mabo kakara omuhu ya mabo ye mabo toto judge abusua ya mami be se papa bi afre so pese ode sika bi ebrew but ye nyam onte ne nka ti mo pa mo ntwen kakra bi entosi e be wie program no na monkoji letter no na officially monkoye police complaint officially doctor na ho sesi aye kase teacher na je discan kwa no wasan ama me di doctor nja krake tuwe ye pacho me koso ye he santa ye pacho na santa na mudi asem ante se koi wo bra nkwansa St. Elizabeth wo ma me no matode bia mum yankinyune ye ho kakra o na mun hwe nkola yie sabrante bi o area na so so nkola mu oni o mu di agro meyere abatan mum mani na ho na bebrenya titu no mo mapanta titi se no ensem nko a apanta kraku ya uda hoyi na wo konka se minu mienu kranza wanya die
Medafo, Muncha when you wati. Mumianko, computer surgery. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Other sending you won't see ya dear beer a hiama war. A bribia job was ya Ubakwana said to make your beer sia Ubakono. Many pans show no woman sent home when you show you. Essa near my pa what yes won't say. Now the American in Ano Ubenyan was Sarako Boutique. Nani madia bia fele dene yakono and near money border from say ya tap say yanta dear and money mema dear and for that dear friend papoa ahu for dear ben a wope ko ma dear hodo watches Mr. Wope chain anasa wope choka biara be mo hu siesie di mo ma no yes ya hodo me kana meja dear and ma che papa bi say yes ya wo de be hye wani enku ana spray and I wash share anasa hu siesie biara wo hye efi wuti so ekopem obara no Sarakoba boutique ya e wo Kumasi Hotel enchemu wo pe Sheffield station ni hwe ni mo wo ye wo bi the mouth ye ni ama no ye credit free take memo e bi free UK Dubai Germany any Miami akeka ho Sarakoba boutique ana enjoy baba Medi ho ya pao na nemre musa wonfa wo a enye Tabita clinic na wokọ me de heba de mi nkọ biemu ya kwa abre bekwa wo hu hwe ejadunya abotre na Tabita de omuda soronko nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a meti yaw na se ne machi kasa tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso ntentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wen Tabita e wo Kumasi Sofolai woni alignment ene di animhwe e wo Sofolai ene patase kwantempo no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 Eni Tabita ya pomodini Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nini Nebema weni jie Eni aketiapa Nebema weni jio Sabra bwe mo dachini Dina chio suna udie unya Nebema weni jie Aketiapa nso kamu Ema aketiapa Papa wafidi neto Sompa FM TV Why Yasin Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asiti neimunu Ema akati apana Yeno
my some good dear some Nina Casebo. Did you send me a just some Nina? Sompa de Abama, Sompa FM, Emma Katiapa, Sompa TV, Emma Sompa TV, oh, wisdom ni Sompa FM, Sompa TV. Sompa free Akos, send your men send me name with Shemeno, a moye titriti, means me pon sorry. Me freedom buy na me catch you say mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne sawada sawano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for bi bidrobi omodi aba your friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotoje ne waposo na sorry a wo complaining no sa wonum 3p ya ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo ma no fo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e wo 02489288824 and 02010000021 Destiny Arisia ya mama wakwa abade abasompa fie abiem de bia me kan masem so yinini wo ye oba na wo bom machi ema bi niam ayeye no wiase awie bre ehu babesia wa wuku atse bi ekwadi uba 13 years so de na to pay mu gu na sinsuo makata so wuku afa wa unua ene na wo enyisa wo makata so aye dinti wo sa wo ba nti sa ba me wo be sa wale no edi na ye hu be ma wo da si mo hwe kon kase yi won wodi sanse mu wankransa ne patamu no abrantie honorable Ejekum mesrawo na na sompa he ene ya maame hare to ponchire me Mrs mompasua so ena semu yesi moma ye nsore ne enche no no ahwa odi sa obi baba ya wo ne mono ne maame kodwale aba no akodi na ku no sabe ne kwati ati free sa no obedi di paku no ansa na Ghana ha ya che no ebusuafo me baba sra me na mu me ba no a na mahu se ne ba ne nye ti ne maame no se nti na ti ye wo mojanim me ba fefa me ni ho agro wo yakukudro o kasa kanokore ade a me pe o me ban huni na nanu ena me ni di nkomo na me se mesra na no fa nani munyam e metra me show yi so na wo mesra me na 7th March de me ni na ebom aye adwuma Sompa Nkomo first anniversary no tini t-shirt nyina be ready na suika ye de be kwa akoma no enyi obi bia se oba pa oba kokodrufo ohene ba sewa bonsu ehure ye ene dasi wadwudwa se ade chensoro ma mo so mo kira mo wo ba mo fantoro so kakra abaveve abaya mami na ho te sei adom ani ahwe ye why fe kokon no se wo tv so ye hu ni wo ba hai ene e daso asa tunzu kwan no hunu sawa hunu mesi maame ne nye tineba ne so nye yo he boy ba mze me hu ama mani age no kwasem ese de wo twa saya no nim se ne chiachia Sompa Nkomo afe ne yebedi 1 year ena se nipa kora akola di 1 year o ria no wanante ti de wo ye ne dada no on sam me ye biem enti minum se ye bedi 1 year yi ne ma bi wo ho ayeye ya 1 year yi mu no ye nye biem na ye nyini a ye koyanim na se bi ye nya nipa bi te semo ma ye media na che na mo hu bibi na mutumi tia ye na so emfa ho sakora me de me brofo ba ko me see nobody is above reproach wo hu ade na wo ka de a
na che se odomi ti na se baabi a wo bia me be hwe na me da wase enti nanu koma odi wo mframe mu no me ni giye me fe pa na me tonkra se me frɛw na me do waye ba na wadi machi na se bibi chia wo maame watne na yakoye nim te no enti na me frɛw me da me da ase me nko ana me nam te ni amane na wabo me di ama wacha se te me so me ba ya nsram te ba en so ese bibi aboko na ba yire ne na me bie to na to ai gu fam ho eja we security man e pa ho ada e de be kwa kugu kem enti asam so aite ho no CCS atone mo na akola na papa na adini ba 13 years wadini yiri nua yakata so ba sama amini nim yes ne yiri ne kwa na akova nsem bi so de ba me wo wati ko simple what I say me wan sa me so sonsam fo so ahuna ma amini nim ana manya abaiwa ne maami na nimu nipa be manum awoni so ba ne nim ai we mi o ba me so le ko what I say enti woni mu no menyande woni mu makata so enti me na me yeso me de ense mi chiri nsem hunu ti dan crofo se menya no what I say sa wa wote aware na se no se ya ofe na se amusuo we wo pe enye be ma ne maami ne ba enye oyire no onye oyire no ne ba yo akola no aya se bi yakodi no sabi omo ba aya se bi omo bebo kunadu no omo di betun se be ma no krono ane ba nso ado omo ko ofie ho no no odi na yire ni eti sa fa no omo di omo nim no makata so na nye omo ne ba ha no da bi maami to bo ase ntia nyabote na bi ebio na se me nyini nti monopause ame me kire se na yire no one ne te onim asem nyina onim ena me se we di se ka hia se ka beto bo abiem no kwasem what I say we da ka so otu ame na aguso ubende nipa ho adwuma na se wa aba yanku obi die no na ka ne fie ne die ke nya ama ne mo eno de ke nya ho ne no mo na ka obi die ne die ne yant mo tena so wadwene nye o ande no kore na wo yire no wonim se ye musuo se wafa wonua ne na nya what I say na wo to se bia wo do ani di aware ho aware mfa nko heaven wo so ani di aware ho a me asem so de ba me nya kwante atie ma social media fo me di mata o ba ne maboa ne aka anwe aguso musuo ne ba na obusuafo na mawu tie ase kokuru ko me da se wai no yes manko oni so nko ana anye ana me sisa maame ne nye ne ba ne nye manko twan yo me nko akra me hwa me na yapon na ato ebo akodi pa ho adabe mate adaruma enti me ba papa ohene ba se wa bonsu aye adwuma na che na me wotachi ma nyina Royal TV na me hwe no na kokuduru nti na me penasem ene se enyame aye adoma waka ya bomu no nti mo beta hu no mo beta hu me ne no ai ne maami tua na watiem di for na na asa wo hwehwe ne step bi your size mu yo le mu fa asem ko ya type o no jira we no pe light ni mi asa yes o pe ma kokko na wo so fu de wo ga ya asam ne nka aya me nya asem si anya bote aya di for na ba ko tinase what the first was a maami we kasa Debbie go baby wa ko no fa ntro ne so why na dwama atade a wo de ba na no de ne enti de bia me come see nobody is above reproach penio akola o we bibi no bi kasa kirewa na watie na menua ba ko ono so me penasemba pai abrewa na heba nyame amani nimdie young ladies oye nuro buanipa nyame hira no dan me nso no so aduete nyame hira mo papa se mo ye ko ba bia mo fi se nya na mo kire mo futuo ni na yafa e de be ye adwuma onyame hira mo case number 2 Elizabeth Amo asankregwa ye twatwen asanko accused Ebeneza ewuni ono no wate atom automatic ewuni okasa wo ntwa so Under you court yao Lizzie oba ko e de na asie da no ba ntimi ma wonsu bibia bi oba ko e kosi sei ojo me ko e no wonfre me Abrampa producer mo fra ewuni sen ne kosi ye yanka so omlane Oso chana no beba etini ire ni me twan china no pebe hotel na
no kra me am phone am the fra fa na em say adansifobia bem lizi wan na de bayi pacho me brother ono asem no nimu sen wadawroma pacho ne mame 5,000 mame de static container 5,000 so ma uti 2,000 koma uku asere ele ye tue sika ne afim eti sweet be ma fefe be transi wo ho ofe breki enima na awale pacho davi na unye bia wo mpe maje contract ya me pe mayu amememu wa ye hodo unye bia wo mpe ifi anso bi no wa ya tete atomu na kama pe ba kwa ma we die wa babre wa pore na de enimu anyi dodo yesa anka me de ne ma na hwe no open no na wa babre wa ma pacho davi kan suba de nkeye onimu akorokoro se na ase na ni ase na ase wanyini kakara pole Allah wallahi mu fie mu ho fe pa wani na mu yetuntum ka mo papa na tiwe pachan awu eja nyame hira wate wa won kola kama switi pacho din di say pacho frebi ima pachan oba mi show iso ame wo bible mo Quran me wo snap mo bi focus ya ni bodu ade na ape pacho pe bible yo ante pale na pacho jemano pija koso Eyeme Emmanuel Amo. Mi kura mi sem Bible. Sasa ma making. No kura kwa. Mi nitro. Unyame boa mi. Pacho kwa ya sole. Pacho me Methodist. Oh fine. If it must be done, it must be done well. Yo. Papa, unu ya beya sema wo kan de na unim fa ho. Oni e wuni nsem num. Aha mene ima ansem de mama ye bebre na ekokọ ye se de bisi bia me sister ya ofre me ebo mama ne se ni se na ekọ wo maware ni mu ti ensem de bebre o se obi 5,000 do na this kind of man me pachan na mi shira wate sab nemre ma brand mu wa kitwa se timiti 5,000 di ma wunu ya ba so mfa mo container awade enti oje ya no ti 2,000 ma wuni asere na ese no awade no matu so wanya ne ho ade pachan enti se no esum no se na maka akosi so obesum no ana asesen according to Lizino was so fa container no ewuni na fa container no krewu sa na waka de na wade unko hu pacho davi menti sa wonte pacho davi ma kontanin kan bibi sa nkyere me se bia na unim se wa konta oda so ni Lizi ho me pacho me de minim ne sa unim se o majai me pachan na no wa konta ne bo Lizi kura du so ne be ma ne te wa ha dan ne be ma foforo te no kure yanka no kuro nyame anim ono na waka bat me de minim me ena na wuni asanko hobi ho ana me obat be sister ho no be me koto no me koto se be ma bia so ju eja me transie ana wo de on carry Bray, wadawroma. Ima, kontranse maya de pa, madi muni aba chidi naba. Yami shiram pa. Eja, wedi edini me huwe Mr. Amo, on. Yo na hote say. Yami adumboko. Nanda na muma wuni befa kode na mama na nye ne ho ade. Papa, mfie nwotwe. Adentra. The accused Abrabo has no na Eddie. Na bra or Bremano, but the veteran say, Wani me banmina eho. Na America America clan. Baba now obey one day. In the ensemble one to be. And when Jesus say be a much back wa maybe no omokoye na brabasha si eja no watran fi hia porempore nwotwe o ye wo si me ba be ho ade me ba be ho ade o ba ri kan ongasa no ho ena abrabo nu omo wo aho kirim di wo na bakan a odi kai no breba no ni sika endi ne hwabia mia no me me yiri na ye hwe no wo hwe wo bei ai me hwe me bei na wo mkuku masezo na abrabo no na mu yedin ene sira no mi a bebi nyai
na bra o san ifi kumasi na ye ba asengregwa no sa brem nim na o mo benya baabi ejinaye ni fe na o mu sikasem no na ekoso na medo meni asengregwa ho me wo asangasan tinyo no na okro nu Debbie mban se 10 miles okay ndi menubi ndi zembia ba na mikibi na dakoro bi wo mo na stroke yare ebefa mi ndi na meni ahodi ndi zembi ko so a na zemno ne ha mi endo me ya na yim twini ba momko mtwini ba momko omko ko kan zeminya ma asonwie ba se breba ne se me be yo fansika ewo funso na wadi skando wadi tukwai moment na wakashem na namkashenzi mafese befreno na mwaba na mzaka skana ma that dana anajuna no wama yachi obanu na wom kasem no ya kasem no wayin sika no so na de man ordinary de man so twa e mi ko ti bi wa na chese endo kwa bia isi hon no ne mu asem no na ehu na u kasem wa dazi ewo mi ami ba Steven amu onu ushejuma o ebeni o chere na juma indi brand ko isi nyina onu ni nipa na kasa principal witness ewo na pragia driver ba ko ekam na bra omu ko so na oburo eba no me ba ne kan yu mi je nam ni obi siu na mu ono obo mama ni say de ebini wa yini okoburu no so ho no aw bra na o hwe funu o yi funu umi me funu so no na benin ko na okoburu no na siu ni jira ho pra ya dra ba ko jira ho no mo pata ndo kwan ndi o mo tie no ewie ye no ena liji no odwane ko na ho da so mi nam ni ho enzo dazie no o ma yo ho no se na ho da so ma o ti na tadi na febe bi ekoko ko je ndi eche no ze ma si won wono die na liji no oni ho na brema no de ne za hwe so grass no wono aya wuni no o de ne za bubum ma ne za etwai ndi ebra idi be se 5 minutes no ewuni no gina ho na wei muja tunu ndi hwe na abase aihu ndi me banu na di moto ewudi na moto wade ko hospital eja ne tintini ni tietie mu no jai no mo jai no according to Lizzie no so ma ye japade eno no de na mo ka fa ho na waja kura ikwan eno no mafre no me kan se me ko ho na me ni na ko kan asem na bra yi no ndokwani ba ye no menya kwa wangu hobi okay ndi be fre ewuni no me fre no si o ma me edad me fre kuda wasi monye ko siada ena wajab kwa mama ba ko siada no aso yen ama wai wa mama wanyam kwa mama ngo na wasa she Friday na ka she Friday di bi biu na we bia oni makana mamre nganye mi na me kodi na me na so da bi ono na ba me na so anya ne ho ade ti wa fa free bonto na me ko anya ho ade di na mo we sa eja me ma ne twitwi ni twintwan yesi a woni ni se wo chena e na so obeba entilizi wo de ekọ mo be kọ samo ma ba e ya sam ne ye be ka eniema na woni na ye ni nyina producer list enasi etimi cry video call because waba me say ma wo mabiem ni ene na ka sa wo chefe wom sa bi Ghana ha empra wade ekura no akoto eji ejabade bi ma wo brand ejab emma wo mu enti twa koma to yem na wo de wo so wo chena obeba ye man benefit of the doubt sa wo chena na obeba
na yɛn so de ɛwɔ no yɛne ne nka na agya yɛn frɛ mo why mati na no de zembo no we ni man we mienza me bayi okofa enza bra woton ayi no store no na no ba waka ni nyina waka lisisa o sem se no waka bi um me boa enza no na ba se store keeper no so atua papa wa na ko tua enza ne ka next can you say this can you 7,700,000 ewuni antua when you am na kutiaka ewuni baby a wo bia na no ye de obuo ma ye de obuo pai mo de ukasa bebre o ma meba edu ho no ukasa mfoforo hwe bibi na mra wo man no baby a wo no a wo hye yen minimi se wo hye yen untimi fa obi babai wa ne ntwempena 8 years nwo ba na munya japade na munya just like that se wonko wo chafa wom enti aja meja mo kwan nyame ya adomo a ochina no ye behwe nanim de ye besi bia no ye befre mo na sese etu nipa koraba asanko ho a ye betu nipa ba ne ene mo ne omo atenase na de elizi ne fa wo de bia no ye de na ade nsoso e de ma no Lizzie, also, Bema na was not funny so in it. Dabena no Bema be on Wadi. But I don't mean be on it. Yabe investigation or as soon as you back Yabe investigation, Cronum. Marry me in Netty. Bema be any. Namuja, only I wouldn't jam when I say. See, Jaiba, I did say. October, Nimna. October, yai. Monche na empenifon kasa na umunchomo kasa meze champion brem ewuni ni abaye yasem wo hene medanse wo hene ya papa nom no ene ye nananom no enam entete a wo munya no emre bi no ya na wo makoma no emre ya na wo wo do na nka mfie wotwede nka ma obema mefa wo ba ese wo hia na de wo hia na woni di wonye adwuma enti woni di no afa koda ba ya fefefe mfie wotwe hwene asie tini amesema kan se ye matan so obi be fa ye ba yinsin ketani nyina na ade ye fata se wo ye de hyebuhye ne monyam no na watimi wo mo anya ne sa no a ye no mo ne nam enkoda no so na se maya no so ne nam abuhye ne nyina so but wakasa ebuo bi anim just say one getting itself involved in the relationship into a yenni opebia into when I miss awofo eso mumfo mu nansi fom na ne make ne say enkoda no ya wo mo bemo no wo mu hwemu ne se wo sum no no aya wo hini ni e ka no eno de say eye adwuma edru hono mu a ne mo be ka no eni se obesere so be de be yo ese mo de mo na esifom na wansa ma mesisi no ebiem ena ewura so no ne me se ne se wanyo ho ade no aya se be papa tutu ni nan edi wachi se bo so ni anwodi mpo e ma papa nsa ensifom ense metwa wo ho na da achi bi no ensa nkonkon ne no emom ko fasamo ema de so long say wonu etimi yi 50 million de ma wo na de 20 million ko ma e friend say wo mpra no bibia betimi asi tine ye kan say yenhwe ho yie na ema ya ba mi tumofo say mamu ntutu milika awo ne de wonyine di emfie aduosia akura wo timi wo tia yam tu ya boase me yam tutum ni kana me pa wade na me pese awade no be ko se ne me nwansa ma yo wade unu be wono yo wade enti mo ye ho modia ne yanhye ho so ne me adwuma hia ye se no hin ni ka de bia wo yi adwuma na wade wadwuma be mentimi ambrofo wo kanyansa nkatie wo yi wadwuma be mentimi ambrofo eno nti ne ye kan se yamre ye ho ase ne yam tu ya boase obi aba me kwa asori enso asori mra ne ye ni so babo mra ne ye ni so uti asori do na wo twempra odifo sana mu chechire ya ntwempra ube kwari ya na wona wadi na so no aware onyankopɔ de wo kira ne ne ya na ye no enti ne yakwa na ebuabo ye timesramu ya kwa soro ya nkwa soro na ye ntu ehu nsuo emna ne asoma na kyese ye de aware na duade abam na hye ne monyam onye ne me da ase de me ka kira wuni nyina ne se hwe woni ma bi yie sentini se abusuan okoto mu de ka no kwasem se de ye papa
esikasa ne yenu aba ma esikasa na kyese nka omo nyi obi a nka ombe ha wadwene kora abusua omo wo do ewotema ewo buo sei a wukoto mu ya wantimi atoto ne ma wafiri mu die ne meka ne se wo san akode etoso mienu a ya toto ne ma yie na mesre lizi mse da no wo ba meka bi kira wo bebrebe na de mi tufo emfie nwotwe a wo ne awuni etena aye no ya wanye ho ade nyina efa bebre eyewa cause papa kan say na wo se niema munye no watimi atobobo ya wo ba oto moto miensa yeti moto miensa kakreti hu sika wo de kotoye ene se nkoko papa se nkoko ye ho ade anka sika se nka papa ne beje no de American wati ase enti wa anka sanso no wa head so amwa wa anka sanso ho eti de mesre woni se next time wo kɔ de tosu biemu a sɛ na so ma meka we ya kan sɛ kora wo mpana so tie so se nya no korɛ wo papa so se nya no korɛ ja sɛ ne wo ba no so no nenam nti wo de wo be ya no nya de wo be de wo be hu ne mom ne mesra woni sɛ wo kɔ de tosu mienu a ma wani na ho emma be man san sɛ be wo betwi kɔ ndem saa na mom ni sɛ de so ma me aka no ye bɛhwɛ na adwapade abamu no eno de sabio se ono tena bosumi nsia kra na banim na akosisi niema kɔ no aduane ma no a ese se wo chefa de oyedai wo de ma enko ana akɔba se wo ne wo ba emfie nwotwe de enya dan adwapade na ewo mu no wo chefa wo mu eti e bɛfrɛ awuni wo se nyame yadom wo kyena wo bɛba awuni kra ka se ene momu na kan se sof maame judge e de o share na aso beba afa de o se wa ante ni sa na mum ni e kan se wo so beba nyame ya adom o kyena de aye bo mpa ye ni asere o tweri ampo so be ma de pachi ye ade pachi ya ye betena so asem ni so biem na ye de ye ato de ye da sof maame me da ase enro nketoa prophetess Elizabeth Pebigu katremaso ena owie bre onyame ama ne tumi entu yade ase ayamukro obusa wani bro sisi yade obo wasa awomu ha oni esichire yade ya wahene makokobe faith and crying so to Manteku Junction, Takradi Anaji Police Station, Bogoso, American House. Yeah, Juma Monday to Saturday. Wait, you have Free Prophetess was 0244 583 859 and 0275 969 414. Piwak. Na di 3P garlic mixture aba. Bojabro so. And koda enui. Brayo muhawo. Kese amroso sanu na yo titi me pa chow nompemu te hyewa ofra yekutu na ye kama eye toa ehwe pai tini yakokɔ garlic cashen so de ne da ho hwe no bi amfeso na kwa na ne wa chinchina kuma se Colinac Chris K Kofodu Garson Pharmacy Okanshi Angel Herbal Freyen ewo Auma Trufoyi eso now also ojo de 0248 928 8234 garlic Tabita Clinic Sofulai Alamen Ukwada free screening diabetes ni prostate ye boamo obe boama bibia ye kama isi wo awu hawa obema mutwa wo usisi achi tsakia lodu bidua efro pita nyina Sofula Alamen ye ho adwuma diabetes die en what ni say ukwada bia free no ayama madina fast on food bread and crab kumasi Sofula Alamen takwa de sunwan ye gina mu mizo 5G Dr. Sidas and no one ye niema me pacho ye wo topon wo jawale ne opremne ba haya wa kese Dr. Silas 5G ni koso na ye anoso akono wo de masifo bebo bomodian so obeji number yi na usia 0246270221 nana yema Sarakoba abekopeko to ahye emani me emani yema opentade say jeans, suits, quadro trousers, khaki trousers, slippers, t-shirt, bag, traveling bag, straight dress, any dress bag in jewelry in ni bone da from brands no so dia udro nyina ye obi ya oso ame ye ne some FM ni dia nhwebusua for 0244 797 215 we any sciatica expert 21st clinic 15 branches across Ghana usisi achia to asinti yade bia e betwetwe ya oversee oboase cancer court yenimuti and crying and so ye wo odomi market no achi tachiman enkransa sunyan ye wo 0250311311 d4
Judge, Berman, why are the Amra and Yasen went to me? You. Now, Berman, tea in somewhere, it did this show. You. A man may be Timoting, a binama Mikukushian. Or bar, Obekuteska, 15 million. Nibra the man what Timu 20 million. Now the Okofa, they are watching on the Nakotum. Berman Timoting. Emema yen yema ma binum sebin produce o matum hia se mo ma emema bi o ebini obey ko nye tirimodinfo da bia meka se oba wuro no ho se ne be ma na onye jimifo na mu atenkanti ana ma oba wuro no ho ani gidie ne odonti eto oba nyimi ene ma tutu se ne benya tenka se ni wo sika mente bi mfama be ma kobrane abla wo hwa edo ham what my aduma no obey nya daje timoti sika no de ma bema se nyina mfanya aduma ye nyina ye pinko yenim ekodrum na bi ase menye ne ho ade na judge wadawroma sabin producer bema wo jimi wo sade beto akwa wo jimi so wo shere ka wakwa ndo de beye no de beye no yenim obi wo sheka wa oba no etimesi fie edi ama bema kobrati makofo oba wo flo edi na beto ne yiri mpaso yenti bida wa shede ka wa shede ni monyam wi asin na atenenka nanka enso so oguni yire ni mase ayi ni niema afifie ono oba ni na asie akoto agu ye obi woni mo ono oba beti ono ne twem prapa eso otima bo oba no amna kodo do kire am oba nso ba be fa bema no edi na kobi o shede ka wa eye nyansasem eni nimdie nipe ebisua eni jimi eni kofo bisusua enema ene akodu sanie mawi edi so ye bema na se oba wuro no ho ene ne na onye sika na otima wa onyimi emu ne se ojimifo emu ne kwasea ne ma modam mo be yese bedum ne nyakopo be gye ne monyam nya de mama wo be to akoba so kwakosiriska enam se bina ye furo soro me judge besie na kokotu ye dua ne wa oni ni so ani timo se prada da apete baby ya oja na tetreta furu onyina kone se fama na blast no bi atela baby ya obi so be ka ode enti cheja dia abrantie na ye mami emu oya ye yawudie wo bu mami kwase gunu ni mwase wo bu mami kwase se gunu na busu ni mwase na ke nyina kwa wade ni yakonta bu ase ya je wada wuruma yakonta bu ase if them le fa bebu ania agenya na kenye ye ayeye na wakonta bua wo dole ma wo sori timi bu oba kwase ya je ye miye kwase 50 million one case o ma 20 million da what na kwakoton asa jiska no ese ka chense container wo sasochi and yensi wo ye tabu wo ye clip wo saso ye gaba mo bidesi ebusuafo Boshemba group mumfa muntu somaye ni pamocheo Boshemba MCR Boshemba group we ye Ghana Boshemba ohimani ye mami efiamponsa that's right London for na mumfa nto somaye ena Boshemba London and also London ni obapa si ni gina ho eno so mohimani nana amebrago obesi na edwagu na woma dwen se Sompa Nkomo your first anniversary womo taye chia womo beboa yen dasene womo beba be ye presentation kwasem womo ka sanitary pad curtains womo de brayen no me hu so ano de ni sika no so nti omu nyina edom fefe animonyamfo emai omu tayechi nyame hira wo mu ya maame Teresa akyereko wara beba hyeso ono so abrochire owo Antwerp Belgium ono so ka ho eti Boshemba yehu Nyankopon hyiram ene na ochi be hye mwanim afa mi nua bi owo New Jersey Mother Jane oni Belinda na no wo so abeboa yen sika fem ewo sanitary pad ya ye toi eti nyame hira wo mu papa
mass of fire na no dia wo de buy na ne de call ebe gi no enti so be sa de bia ba ye hwe anim se wo de be bo se wo ya do ye bebre radio stations ohun bi da se ye kas no kre sikani nie ye hu video o se wo hu bi do se to de bi kra ono asan fa fon kra frɛ ye bia no kra ene se de bi ye de ye nye ne sa ane enti wagye atumpa nyame enhira ye maami na ye kwe na me papa bi eja Peter ono so wo Amsterdam ni nua ba pa ne me maami lady councillor efe amano ai Queen Eleanor the first enti eja Peter nso tayechi nyame hira no mama efe last week nyina na ho dodo no but me ye sure say ne de was start adwuma nyame hira no mama efe nyame hira no wa futuo no wa tenetene a wo dada me da wasi bebre onyame hira na omma nkwa ewo hode bia na watumi di aboa enchirima ensoso birthday yi eya Millicent from Pom oba Millicent dama wo na age bai some oye actress onsoso oye movie actress wadawruma oh happy birthday to you Millicent happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Millicent happy birthday hey Millicent ye Millicent na day oh papa judge e me teach them no ene ye betwa ya ye no ah what did they so why is really e don't go ka jo ka ba bu yo no why ni se no mo mbabo and o se ka se milli na wo kan mini Millicent anya mini frimpon yo me pa cho we so ye se wan Gabi so efiri hwan safo kantanka na no so akwaje abreye Success FM go so yo aja Gabi come late ichia wa wiei nyame hira na mo ahoden na kokko wanim abreni na ntabusuafo ye to ensafre wo bibia wo pepa so obeboa girl child education na what you are assume ye bompa ese ne her excellency Hajia Samira na na free ye ba omi abetwetwe nkomo ewe dwumadie yiso ono na dwumadie ye sini na so a oyeye special guest of honor and nti monkoso ana mone yentina bibia wo topad ni bi na fa beboa girl child education abrochirefo ye hwomanim September 22 aye ne de dadada I say ye cake na ebetwa ne so September nua Evangelina oso be cake na maye Jaji na okentire wadawruma wawie obi atama me akasi ka me de bepam na ebi anka ebi t-shirt nso be ready Friday ene jaji mo bi ntoko na me ya doma next week Wednesday ye wo show isu nyina obi abesha white safa t-shirt ndi obesha ne dano na besha bejuma jaji mo me coat nche wata na me wo de say wo t-shirt na wa she coat ndi mo ntoko to e wo de minimu hasem se wo ke wadofo abrochire bia no bia to bia abrochire ntoko to macha mwate na me fanji me jaji ntoko to next week Wednesday eye Sompa Nkomo white Wednesday onyame oni ye ne adini ye odifo nyame ne adini ye papa ti e be celebrate na ya boy mpanifo abaso past management any present management e be bo ma bato titu Dr. Blessed Foster onyame mu gidie no de akonwa kesisei de me transo ene mumua enso ya papa no masofo mo futuo prophet Kwakuma enu bebe fia apostle general Moiso say bebe fia asofo akese papa na asofo beba anamfa ne ma ayo yentu ensam fesofo me am sofo nso beba Reverend Facia my presby so am a district minister sofo Facia my on se ebie Sompa Nkomo no bebo mpa ibia no eti papa Facia my echina official me ko fia ko bona mane ono no bebo mpa my starting dwumadi no eti abakwasem no otimu bi papa obeba na ba forum nyina o chirepani chief imam enso beba chief Harun Mumi me po me kokotia no ono so beba fia eti everything ni aku so am police commander ono so wase na Techiman Queen Mothers Association ono so baby o se ade akumfia me otoso na techima ma he watu nipa na ehemfo ene ahemafo se ne de hye me meta machi so am hene so edena ni munyam beba eti enya asem e ya bakwasem a ebi sida techima ma ne nyame hira mo
ɔsɛ de konfia me ɔtɔ so na wo ne watera nkonwa ne dɔ a ho yi ama me nyame hyira ho 0554931931 0548931931 ukuyara de nya akwa nke be ne life worship ɔsɔ de nko ha onyame ne adi ne yie ɛno anse be nya keyboard so for ma me beti asi na fe ya hye nyankopɔ anim nyam abrampa obi amae 0554931931 0548931931 hello Majodin baby akasa free. Good afternoon. Afternoon din baby akasa free. So for mama anaconda ni o so reason aboto ase. Yete won catch anaconda. Me frɛ line so e busy pa o. Kafra de kon kasa so akofa aba no no. No, me da ma se ni majuma pa mo ye. Na branch na ono so akofa na ba CCS ne de also for mama o se mudi na chi na mo so no mu na ni o se o ma ni ni kodi no mo fa no kodi e sa na se ta se wa wire na ni sister so ni na kwa ko oh amanfo di bone mo ni nyame nyadwuma. Yeah, that's it. Rosemary Frasa Moya, what do you say 7 March, show no na oba bedality. If you are somewhere, Munina Mufitachima Moba, or said they confirm me to na on and Stephen confirm you. Benny Betua Bofua, Beba Betamich. I'm a my dear him so I could come. Hello. Pachodin baby, I can say free. I can say free as I touch Mambo. You made off me too. If I'm not prepared. Yo, Poku, Yentiwe. Mama, what that you see, I'll call for Colenfiancy. Ocean one, it did be by 10. Are you saying I'm in when you papa dear? As a thank you, what you're chilling to know what Dublin fear dear. Now that's an order to know for. When you pop Bonini pa, when you pop Bonini. And now there's so, Aquarano can't say any new film. The saying Uncle Pompa for say. On Saturday, Emame, near the Asadakasi, I send the Kunkuna Nunam. Yaman come home, over yes to dim. Amen. Hello. You are dealing by your Casafri. Never saw me, Mamma, how Mamma Dinapam, with their boy, Dana, because that's a black and a bishop from the Catholic boy. You, Michiana, Mammy, and another friend of you. Never saw you so that you. Only near the Boko. I'm saying, Coon Castle behind Julian and Beth and Buffy. Mepacho, really, Uncafe, and your bosom, and a waffa, and your dream would be on your now, moon. The TNSA in the Subai. We nominated a moon. Now, Bob, and Fanny crew on Ayama. The crew on Ayama, episode. And you would deal with you said that the Amla, about playing the Mobile Fashion, of the same one Maestro Betson. Maestro Betson is some poor crown grandsa. Yeah, that's it. Grandsa for where you case when your mamma, Namu Mudin. Nadia Tienie, Jataban so quiet. Waba. It was off with Jataba. Woman, me tasa in Tenipa. Waba. Yet, your pan is a man who you musicano. For musica, my papa no stroke 100 million. Net won't chat. Tietia. Yes, I summon ye funye. Hello. Hello, Pachodin baby akasefri. Adeba kubinti meet me mommy. You made off you. Me grandson ba akwa we ye be no hwadwuma pa. Me dasi mi wura. Wo kuma ni mo ase papa. Wo kuma ni be be ya bia e be prepare no. Wo de me mommy. Mo de mamomo no. Emla no enya adwuma. Nya adwuma mai. Ye da se nkransa. Mo nkyira mutumi pa. Mo nkyira mutumi. Munchira mutumi. Hello. Pachodin baby akasefri. Baby I told me the Cynthia me kasefri nkranza. See, meet me too. Me no pa mama ya nene na area me yere no na wo phone no. Ayo. Who free a hono ma, who can dine 3 pa ya no mo na we or ye di pa boni bi akasa na yiri ni aketo na wo. Akwala mbabo mo bi fi na ya oba ya mmole.